ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course ka bala itu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but 6% ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan Kedbaga jela Meghalaya bat keperthai berokwe kidang rakhi ya kesngi kerpang jiginong Trei nong bella kelong ke eke ke khubor ke basngosi bantip bagi kendai ngut kinong Trei home guard ke bela syakri la kumba shipau hadu katan snem hapok office jong ke power grid clear yard east Genty Hills kela Shah Pynduhkam tang syok jing tip halor kene kino ilam juga Giantia National Council heka shitrik ujemang aradar posan kela Tuklar mardor da ke belit panjing pensyai nu chief manager jong ke power grid clear yard usana tanu das bada ke jing kran bu chief manager ulakam bat keno belaweng kam yakini kendai ngot limba ke hukum kebuan na ke sorkar jela bat ha kata jong kini ki kendai ngot onsa thung bujlino de ki wipat ki agency ban sapha da ke sorkar pedeng Presiden jong keseng ubak sambor miling do habakaran jigelar pathai khubor ula om bakaseng ke pendremjur yega diga jingle jong ke sorkar jela namar hangni ke peni Shah baka sorkar jela kamburam shu ikatna civil defense and home guard bad ongru dar ke sorkar jela kadang shania yagi bru ke benabar limba kita ki agency kan mentoy ayu banbu ikatna civil defense and home guards hapo ka jela Tigat kiwa derchak kendriak kam ni deman gi kiwa kera ini nak kam buat cipau kat sansnem. Takini man lagi ke wapan sausi yi kam kasen. Woyu wato do nei da wa ka sarkar ya approval ga yakini ki agency ki wanabar kini ki wada kera dak cipau kat sansnem habduk yu ya ka kam ka jam ko yoki. Da ida wajur wato penne ya kini da ka sarkar mi go penne ini ke yang kasen dawle dak kam tu tengah.